Kāti, kua rongo tātou I ngā whakaaro tōranga pū mo te kaupapa āhuarangi, engari e pēhea na ngā whakaaro o ngā umanga Māori, ngā māngai āiwi me ngā tāngata o tēnā hapori Māori o tēnā hapori Māori. Hei whakautu ake I taua pātai, me whakawhiti atu tātou I nai nei ki tō mātou tari I tāmaki makaurau nei, ki te kōrero kia Mikey Sherman. Mikey. He nui ngā āwangawanga o ngā umanga Māori ki tēnei kaupapa te kāwanatanga o tira te rōpū tōranga pū Māori hoki. Ko te whakaaro te nuinga kua mahue ngā whānau Māori ki waho. He kaupapa hei whakangāwari I ngā utu hiko, I ngā utu mo te peni hini, hei āwhina hoki I ngā whānau rawakore ki te whakamahana I o rātou whare. Engari ara atu anō ngā utu ka ngau I ngā pūkoro ngā whānau Māori a ngā tau e heke mai nei. Utu ngā whānau pōhara mo tēnei kaupapa te ETS. No te mea, kaore ngā kamupene nui e utu mo I nei mea kino e tukana ki te taiao. Nō reira, ko te nuinga o te utu, kei mua I ngā whānau. Kei te pukuriri hoki ngā umanga Māori. We don't believe that the decision to support this bill as it is in the best interest of Māori in general. That's a point that's been made time and time again right from the very beginning. I raro I te kaupapa āhuarangi, toru te kaumarima mano heketea te rahi o ngā whenua ka whakawhiwhia ki ngā iwi e rima, hei ngahere whakatō rākau. Mā tērā e whiwhia I rātou I ngā hua waro, hei whakaiti I a rātou utu āhuarangi. Land was seen as an economic driver for the claimant groups, but if it's just got trees on it, there's not a lot of employment with the trees. And the big problem is, at the moment, forestry is completely incapable of producing any money at all. There's the cost on the one side, and there's a loss of opportunity on the other. Tērā pia he paenga kei rotomo ētahi o ngā iwi, engari anō mo ngā iwi ka mahue ki waho. Kaha te pāti Māori ki te kōrero ki ngā rangatiro o ngā iwi nunui. Engari, keihea te reo o ngā tangata noa, ngā whānau rawakore. Engari ki ētahi atu ka pai ake te nohoa te Māori I raro I tēnei kaupapa, I tērā I whakaritea I te kāwanatanga o mua. Pai ake I nānei kia mātou I raro I tēnei kaupapa. I te mea e hawhi te pūte I nānei mo te kaupapa hihiko me te petrol, e tika ana ki te maumahara tērā. E pai tērā mo ngā tangata I noho ane ngā tau. I tū tētahi hui nui I te rangi nei I raro I te mana o whauma, hei tā rātou he mahanga kamupene Māori kaore I te tautoko I tēnei kaupapa, Scotty. Koia kei a koe Mikey, tēnā rā koe moena whakamārama.